ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur R1000 R pusau ka Awakening India Movement State Steering Committee ha ka khatnyo tre unai lur R1000 pusau kalapen bana bakan sepelong ya ka jingalang pai ba ha barik point ha ka arpalai tre unai lur R1000 pusau nadu ka por shpo bjem stem u chairman jaga movement uba banshai marbanyang ulai thu ba ka jingpen bana ban pelong yang ga jilang kalong ban kran ki jing e ki pai ba nong snong jaga jela ki be kendo ki jing e ki har kom Iman mansong yang di press conference nampak ketika public peaceful rally apo aslo kamanok haka apulai tadi ban tetap seni ketika seni jogan national Indian flag Jika location dulu minai akan di cakap balik point apa siapa macam sistem dan kalian macam ni tongkat kedua ia wear yang pada baru jangka beri nyok terang kamtam yang state ni kalian ni jongi baru kowe kepala asyam yang kecing jam kumbang lakat aku senang niat kelinti pun state kejongi lima yang kecing jam Tehak tadi kesini si betang hidup kam ban bersnow se kasokal baca ka bedipit namata tadi kestit negara kejoni ba kande namata ke ba kanong ka pensyong san yo pa ba apre ke cinawa ya ka hak jesha namata kalwe ka penting kebenaran Ang pon yang juga chairman jog Awakening Movement, kemudian ke National Movement, kemudian apa yang India. Hidup kita ki Meghalaya Awakening Concerned Citizens, kibali teamworks, nak kita banyak bapak semua kalian seorang ini kipat bapak senang apa jalan Meghalaya itu apa. Ke Awakening Movement kita di central body, lalu apa Delhi, kumjur kemudian additional, apa Mumbai, Gujarat. Rajasthan, kalian saudara pada dua asam berada. Tiga empat kepala nak kalian jungi haman shift yang dari isu mentah ban organize, ban pelong yang dari peaceful rally, public peaceful rally direct tolong yang kebagi pipa yang haman shift mentah, kemudian snow yang dikran dulu dan kemudian secretary, dan kebagi khot niwer di bawah khot kemudian nong snow kibrong yang dikit kri nak mentah kawai jauh kri kecak kri. Dia akan kepor ke ekbang ada impai mentah, balik kita berpeluang yang ketika public peaceful rally. Ada iklan mentah kalau Indian Constitution, ada iklan di artikel hak kendai. Ter artway, ter right punya artikel jokan India ada freedom of speech and expression, right for protection of life and personal liberty. Tiga ini berfak hidup ni hapan yang ketika mentah nak kalian juga organisasi tu nilai yang mentah, yang ketika letter jadi deputy commissioner jom kejalan. Nama boleh ini pak yang intimation letter. Intimation letter kalau berputih, nama boleh ini pelong ini peaceful rally. Nak kita nongsom jom jalan di Meghalaya, nama boleh ini omba, ini pelong lu hata arpulai dari jom di Ubnai Naidor, Ubnai September. Bagai ke bagi hak pelong lu, bagi location ke Jakarta bagi organisasi ketika public peaceful rally karena nanti hapo balik point. Yang kebakadon ke lama India kebaheba, baru ki pai bang long song ki bawan bani simutang ki don men kam lang ban poi apa ti jaga nalu ko por shpo be step bahkan ko rosan be jaga digani gini ke profet ko bang ibut singo sepi nama polai ter gila kedo ngiye ko ka artikel ka kendai ngiye ko ka artikel arwai ngiye ko ka artikel lain kendai bi kum jurung ngiye ka artikel sawunyo bakum ta ter ngiya bagi pesong perusahaan, bagi kebetulan kongsan nilai yang mengihap berpapar di kapur, lalu ipai dan syarikat kerja. Kalau ada artikel yang berkhatsal, kapur, ensures equal protection under the law. Maka yang including protection, nak kita peaceful rally, the freedom of speech and expression. Yang kebangin hapan yang kata ada ipai kalau artikel yang berkhatsal, ilang bagi ipai bagi sosok kita di bangunan balai atar. Kita semua nak balai atar. Yang ngintip, nama boleh. Kadang hak
shisha, the right to personal life and liberty for each and every Indian citizen semakin apa semua tu syai. Ada nilai yu adhar wat penbor. Keserkaran ni penbor. Nama boleh ada ngikran lo ke 6 schedule. Ngidang ia mau ke minority status. Ngidang ni kibrio ki bagi mau ke indigenous state. Ke ai por fight kalau nak liang joki autonomous district council. Kita mau ke jelas jengir kita apa sih mentah ban keren. Kita apa lupa ini mentah. Boleh. Nama boleh ku kipai pada sosnal kelen saudong lalu kita kipor kita alek no. Kemudian kisah alek no ngila lalu ke Jerman juga di COVID katin dai. Kipai ba kisah penbor dan ai dawai. Ndai kipai ba kimtre ngaruh wat penbor. Lalu ke sarkar ni kita beri private bodies. Ki private bodies lalu di sarkar di company wat penbor kipai. Lalu dei bagi melek men yo adhar lo wat penbor iki. Nama boleh ke sarkar ngam chin jadi kikli. Hai bat balai. Nama pun mengilang mentah di pajak lah lagi yang ada kembali berwadhar kan. Di pajak langsung senang dijongi mentah di bubur ki yang nanya tentang sekolah pendang nama balai. Kidu di kawasan. Kidu ya itu ki jinglet belah skim ki spas ni. Kalau kita tahu kidu hadu berhamban let pulih putih. Nama dari jingom dari wadhar. Kita ki kena sekolah lagi balai pergi school di college berakhir. Kidu ya scholarship nama balai bom dari wadhar. Di keserkar jelas juga kekan penting baka klaim syirkia yang ada pemerintahan pentau ada pemerintahan sipai pada sosok balai nama sipai pada sosok merupakan ia mampu keri India ia mampu keri secara pada keri ke balai lo keri ke mengirim dan ke merupakan demokrasi di parang ada kata abortion secara pada ada sipai pada mendan di syaiuroi no abortion secara pada manusia bercipta lah saya pada sinipan nak tahu pada sosok Nada ni kira dulu susu bahwa itu kibrio kibatrai, kita kibrio kibatrai kita kamai jakpo, ka jingim sengi kita kimana sengi, dapat kitrai ini ki minerals, tadi kita ki natural resources, kum ki siap ki mau ki dewa kaputa ter, Andre kesal kajungi, kapasang orang agak bor, banyak ni ki, banyak ki bawa le, bani ka air nak putrikan, Andre hato ka district council ka iki ini, ka simkia, Andre jing sisa ka district council ka di bagsim bani ada ki benda Ningkong nama boleh ke district council ke di kebetulan ke kawasan Bansium hak lo di kebetulan berfai nama boleh ni isya ba ke district council tidak bersama yang protection ke district council tidak bersama boleh ke tax kifis ke district council ke orang lo di bersama lo nak kita pun bermanage forest dan ini cloud ke betul hidup kita ini kita berfai andai mentah anda bangi sendat pada kalau ini dipai ba ke bayar hidup cik nak bagi terima nak sini syakam untuk kita jadi dak pak keserkar karena ndai keserkar pendukung maniki ka klaim suna kan untuk employment ka klaim green kino untuk employment nak jindo kam ci paipa kai ba kata hato ki paipa apa kan kino ki berapa bangsa jai kita pun kisnyang desa ngide ki meni ki paipa ko fai shu kalau ni pai mentah apa dia itu ki ba kamai taksi ko oleh se Kalian saudong ke Jela Meghalaya dari India dari Asam dan Meghalaya berkoi mengkabur kedon keji kamai taksi di Jambi hendrai ke bejaya kolomba ka serta Jambi ka claimship jingeda yang emiki dan ka force ki berban sim kene ka tax le kene ka sticker bakunta ter dari Jam Island ki pada gunung ki kamai ho hakati sini bat men scam ba pita penishim mentah ka ulang dan ji sotu Jambi dan ji syampa Jambi nama boleh manga bapi barang dipai ba no sosong Jela ngien halal hak pakai sisa ngiem suami kong menyadai lagi anang ya dah pilih lagi bisa berkat pada giwe juga begini dah rentak lah ngiem dia berpek dan rendah ngiem dia berisi dan ngiem dia orang mengsoto pakala begitu gila ekam bapak lah kata pada eke berkat bangga berkat kami kepor kumka organisation kabelum ke national organisation yang ini kejingpo hadir jong ke peaceful rally ini hampir Pak Arun Syedusuk Prime Minister dari India. Nama boleh ini hampir Angsi Sundam dulu ya ke Sorkar India berkuai bahkan Betlem dulu yang Sorkar Jela Jungi nama boleh ke Sorkar Jela Jungi ke Tang Yotia kadang pun kamu tak teman-teman kita di skim dibagi pajak kini jingira juga di skim kita kawan Sorkar muda pemenang kerentang tengkumpul company ke Smart City Project ada muda kami ini memperkenalkan Pak Jela Jungi kayak kita ke Smart City Project dan lagi kinjat sini ada berpentau. Prapunya keluar kat kendai nak tinggal tapi salah Jela Jungi. Bantai kita di surau, di lenti, sekian barit-barit. Ada mentah kami iwakan kawai dan kata pada IKIK berkata bangang ke pentau ni kepor. Nama cucu nak lihat jangka organisasi
organization kembang ada menshim ke issue dapat kita shim ki political parties mau no hak dia bagi GQ do jadi marba mardi halo sarkar keren lalu ngipai sarkar ngipai district council mata ngiklemi EA yang bakal nonra yang kita kejingi dah nak kita hak jom sisa jom ngipai bang jom jelas lalu ngipai mata ki hospital sarkar lalu ki sub center ki PHC ki CHC civil hospital kalian sokong ibu tang i bagi pai baki kilo jike do amla chu ban batai chu lalu ngipai mata abadi bagani kejing bom yo kam yo jam kejing bom yo kam yo jam kali ke kepada sarkar kalau perlu yang dipai bang song jongi bagi ilmu atau gimrau ndai go dipai bang song baru ni dalam bor sencar pai bang har jong gati ni ha yanuino bagi nom ki representatives lalu kita ki nom mikma nak jelang jongi lalu ki MP ki MLA ni ki MDC hukum jo ngawat pingi dalam bor ban penhap iki ban ngawat pingi dalam bor ban sencar terladi klan dalam kam syu iki har la sai adalah sisngi kani ki ke bapak gabangang ban pau ni ke bor nak lam jong organisation ni ha permi syakmat paling mi syakmat ni ha ban kran no menta partyless on democracy habang ikiran partyless on democracy kata kamut kedai ke gabangi penpau syaki bangin dan kamsyu di political party di bawang sencar dan bor yang apa dia nama ikhlaman ra jingira paye ikhlaman ai ko no jingira nak jindan kam jonga apa jumpi kira siwan ban penbor dah kabangi ina lendet kum kita di belum sarkar di bangin kip supat di politician juga bor kata ada ke bukan kabang tempau ni kapor ya kabang nakalian jongi di pai pan song song ngin hapan sengtu sai ba ngimdei ban sengtu bakla ngimdei ban sai elam bakla ngimdei ru ban perkhat bakla nama kani ka public peaceful march ka public peaceful rally ka balong hak de kesni ban sawan kalong ka wei na ki stiba ka baniang banida yang ngam de piku ki pai pan song song ka jalan nama play ni don hakata ka hak ka jing sisa ni em halo ka reason jar pai ba ngim don kam syu balong benda de jing sak tumbor menur lalu de balong yang ngam ni pi ban tumbor ka pamon ande ka mon ka jonga ka jong pi bangin jing hi dalade bangin le hi dalade yang no ka benta ba ke ka benta ba kongsan kalong bangin de pa ban pe di basnio kata ni ke benta ba kongsan ka bang pau ni ka por nakalian jonga balong u chairman banyalang nakam ta state steering committee join ka wicked in the movement ngalong nu briu bayang menteri nam tak imang salam ngatre tu ngakamai jak pok malagasni ngaklem sa penbor nur menteri ba ke berkhoi kalong ka benta ka jonga bangan haban yeng kala di simen ni bang kumta kunju kiru di pai bang sok sedang im bat yai perkhat idaladi nama belai ada di perkhat chu sahalan ko wei ka benta kejelang jungi lembaga minority status indigenous state ni yang benta ngidot kalau ke tradition ngidot kalau ke traditional ke cultural background ke jungi kalau kum ki pai bang sok sedang ki balong hapo kari khasi jantia ter tentang iem dah bangi haban bam be do masi ni bam do masi ngidot bola pembor ini bagi bam do masi ni bam tak jik sutra tadi lalu ni bam do masi do belang do siar do senyang makno do jikta ro ka som kamon jom apa jom ni bam ndengi i menta kumba kawan pau ndak po kejela ka jungi lembaga ini ki religious organization ki persang mo mania ya rally ro hata arterik ju bunai banusowan manoman protes sing bam do mesi ke iki ke jimbon kani directly ya syam bakalong ke violation for the Indian constitution nomor play ladani pule halo ka article ab benda yo kali mo protest the interest of minorities protest for the interest of minorities kita kamu balai kita ya kan ke bangin mak ban ban suprian ya ke pada kalian joki ki persang nomor play ku kipat ban sosnong in mentala da hidup di persa ban wan khang bang masih file complaints for police station do file FIR for police station ngila ban approach for national commission for minorities ngila ban approach for high court dan supreme court ngila ban ya katum pindon jam national human rights commission banum day ban sha ban ong yeno ban boring i bangile kan ban do ka basniu dan di ka baharu ka som ka monjonga ban chompi kata di ka bentar ba kongsan ka halo pang ni ka por nama boleh ni em ko ka India ni em ko ka India ada ni phai ka constitution ko ong individuals has the right to equality justice and liberty kata di article khat saw ba de belum di syakmat kan ni baru khat jingle jom kilo kibre ladi mano buan man yem persa lawan ban bam do masi ni wat bam do masi pak song ka mon jonga ba jompi wat sa elam bakla amdi ru baki be ginwani lam bakla nomor balai ada ni phai lo article ka absan freedom of religion ada ni phai lo ka article absan ngom
Katakan artikel Al-Besar ni khatsau right to equality, dan ni pai lo artikel Al-Buai right to life and personal liberty, kumjuro, dan ni pai lo ka Indian Penal Code. Ka Indian Penal Code ada gede ka section aspak kendai pusan theater adu aspak kendai pra dan ompa relating to hurting religious sentiments. Jadi ketika benda berkonsan in haban yang kalau protection of civil rights act nespa sampusan bakumjung in haban yang kalau ka shield gas and shield tribes prevention of atrocities act kat nespa apa kendai kani ka way ke benda ka ba in haban kan mangi dipat ba ka sarkar ka le AUM ka sarkar ka plan AUM tan sitin ka sarkar ka snapja kadai ke cuma ka jombi ka sarkar tidak kita ki representative ke balai penyalam phadang apa mapi dan kita snapja ka balai yo dese kadai ki cuma kai simet jombi na kata kata orang ni kapor ni don ka constitution ni don ki articles ni don ki an ni don ka human rights ni don bon ki ki provide ki bangi hapan le mata rights of life and personal liberty ni em dip ki nang sanction ke beran jingkitli em shapun bor hano honoro lalu dei ko menta shu hapan long bangi i ko ki schools mena ki kena school ki shapun bor ban ai dawai lalu dei ko hantu ki more fox lalu kita ki white wall kita ki medicines ki baka sarkar pun krek ban penyiap kembali ki pai ngila de il par jinyak ki breu mentar han manu pakawan ka kram covid ka kendai mangla ka sngi iwat badang kena ro siok stroke siok heart attack siok blood pressure ki layam no kai kaman jai khulung kena mata lada sakini ki white polio ki morphox ba ki weju ki medicines ban ayati nomor balai la shupun bore ki kena school ki next school ki kena school ki next school ban pule ban yo jinang jing start ki kena school ki khamle chpo hospital